Belaya pi baro kiwapet yakane ko khubor chungi upet ngo cable news. Kemat bakong sam jong ko khubor menta kata yong kilong. Keu shakalai phawai ngut kibayap nakaching thai hakapad yong hais janta hills. Therting ka Meghalaya High Court yaki borsen shar bat he pulit halo kaching thai ka party do yong bi an. Ke sarkar kan thung yaka commission ban toket halo ke jinja hathang sko kular ban pendu sendon yaka kambe an. Syat ke sarkar NPP BJP ya upat ba halo doyong keno oba Vincent Pala. Klat urang ba hatchen bahab da kejib syariat ke bajaliu hamakoi bari. Penlong mock drill ha umroi airport bat EPIP ban pen I baki ujumai ba pra point R magnitude. IT ke sarkar ya ke jaka ha ke IHG bantai ya ke 5-star hotel hatura. Bat sedang ke USTM ya ke AIU East Zone Inter-University Handball Tournament Shimbenta hadu sanpul tundi ke skul ba. Kejing betai haka parti doyong bean hamen sengat thangsko East Janta Hills hadu mentak ala lam ya kejing yap jong lai pawai ngut kinong bela bat ship hangut kila mensau. Kat ba saungut kila syakem halo kejing subajur ba kila don keti haka taika kamti doyong bean. Kejing yap joginong bela na kejing betai dynamite hapo ka parti doyong kabadan hakatan mensengat thangsko haka district East Janta Hills kalakiyo syakalai pawai ngut bat ship hangut kiba mensau. Laban pegamahun ni bagan kejing jak laja kesanterik urampang arajar arpun riau bandadu kan kesingi kipulet rengkat baga National Disaster Response Force, State Disaster Response Force bat kiwe kenhon kala pelong kejing wat ki beriau ha kajakat idoyong bean. Ka Meghalaya State Disaster Management Authority kala pentep bahadu ka katwe terik urampang arajar arpun riau kladon live wingot ki belaklat no bat shpongot ki bamensau ha kan kejing jak. Kani kejing jak lepen bitar ki babun balang ya kejing olat banti doyong bean ya kejela banda kaliang keseng Voice of the People's Party VPP kala dawaru bu menteri rang ba kejela Konrad Kongkal Sangma ude ban shim kejing ket klia ba ude ban her sukino nama kejing olat banti bean ya udoyong bak sarkar kamnan satiai kaman mantek lakam ka kam bean Kayeng Syari Meghalaya High Court khot hadir Deputy Commissioner bat Superintendent Kipulet ke East Janta Hills bat panik kejing tip babnya halor kene kejing ja. Kejing kami gibri gubern ketip kejing kurup gitiar bat iki mesin ke balapenan kam hak nega parti doyong bat kiwe-kiwe. Kesarkar jela kalau hukum man penolong da ke judicial inquiry halor kene kejing ja ban penti kena gidau ke balam syakane kejing betai. Right now we have already arrested 2 and now we are ngatai ngan dia begin batailut kita baru kamlong naman mata ki police jogi kilong on the job ban find out nabar lemba jong kini ki bala syakem ru kinang ya find out kumno dot kanu ki ek bin bol nang tamano manusu ya kata ngan melaban batai ya menta te ailat yang nakaliam da police department ba kin find out ya ki jiksi syabor ko kan nuket kidon ki to ki miners leni ki noki ba involved by kena illegal mining. Kayang bisa Meghalaya High Court hakala sing uplay jong katayo kala shim da kesu moto halor kejing klat kinong bela na kejing betai dynamite hakakrem doyong bean hamen sengat thangsko bat kala khat hajar ya Deputy Commissioner ke East Janta Hills Umanish Kumar bat yo Superintendent of Police Vikas Kumar ban pensai halor katai kejing ja. Kayeng Syari Meghalaya High Court akan kendai terik urampang arajar arpun riau kalakan thok tenge ektenat semsyar bat kihe pulet jong district East Janta Hills. Halor kejing betai dynamite akawe krem doyong bean hakatan mensengat thangsko kabala shim kejing em jong arpun yongot kinong tre. Kayeng Syari kala shim kesu moto ban khot hadir Deputy Commissioner Umanish Kumar bat Superintendent Kipulet Vikas Kumar. Bakin wan mi dala dia ban pensyai ba kumno kini kejing le bean kadang peteng hapeng kejing perking. Kayeng Syari kelapa ego hukum berdatang ban kem no kloy ditrai jugi pardo yong bat bakan amdan kano kejing map ikip dan keti hakene rekam kabala shim kejing em jong kini kinong bela. Habakiran beginong patai kubor hadian belami nak Kayeng Syari Superintendent Kipulet Vikas Kumar leto bakejing toket kadang ya cekmat bat ladon ru kibrio ba kilayo ban kem. Laban kedohang ni ba kenhuan jong National Disaster Response Force, State Disaster Response Force bat ka Special Rescue Team.
Kinang ikut teng hagatan mensngat tang sko. Wala haka pratarik jong rempang am shimlayo banse kano gamet mereka jingwat kadang peteng hadu pakai tarik jong rempang ru. Superintendent ki pulit ula penskam bakatanat pulit kan cem ki senjam ki beteng kenang banyak ban kem ki beden keti bat banyak ban ra bahok. La ban kedau hang ni bau menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma ula pen bena bak sarkar kelarai bantong ya ke Judicial Inquiry Commission hapo ke Commission of Inquiry Act. Kini akan huan kan tokit benia ay baro kita rai jong ni kejingja ke basmosi tang banlap ya ke jing shisha. In connection with the illegal coal mining blast that happened on the 5th of February, and the Honorable High Court had taken the cognizance, and the DC and SP of East Jaintia Hills were called for personal appearance. In that connection, we had come to the Honorable High Court, and we'll be, since the matter is sub judice, at this stage, we cannot say much. We'll be doing our bit that is required, and search and rescue operation is still ongoing. The investigation in those cases, in the case, is ongoing. We have made arrest, and it is going in right direction, and I'm sure that we'll bring it to the logical conclusion. We'll be getting the order by evening, so after that only we'll be able to say that which date appearance will be there. As of now, yesterday also it was there. We could not recover any body yesterday, and today also the search and rescue operation is still ongoing. It will depend on the teams that are deployed there in the RAF, SDRF, special rescue team that are there. At the same time, we will take the considered decision subsequently, because we have to see the terrain and everything. Usumbot mintrang ba kajala ba prastunten song ulong ba ka sarkar jala kala shime ka rai bantung ya ka Judicial Inquiry Commission ban tokit banya halo ka jingpin bthai ha ka kramti do yong bean ha ka bala do ya ki min simbriu kan ba ka seng VPP kala pendam jor ya ka jingbam shim kya ka sarkar ban te lakam ya ka jingti do yong bean na do ka snam arachar khat phra bat kala dawa ba mintrang ba ka jala ukon rat ke sangma ubakmi ya ka tanat mining Uday Banhyar Shukino. Kaseng Voice of the People's Party VPP lengba unong ay kitian jangka u Dr. Bats Kamerbo. Kala pendam jurek sarkar MDA halor kejingti pegejing shalan doyong bean haga jela. Ka VPP kala pensyai ba kejing kendet beriau ke sarkar kawan tang habaladon kejing yak beriau. Kat ba ki mafia doyong pat kiyo bandet lat loy. Hapok kejing da ki bor ki bahalor. Habai kran bu Dr. Bats Kamerbo ula penken mau bawat Gayeng syari High Court ru hakasnam arhajar pulai keladat krusai badan kejingnya dai ke bajan ba pergi beriu ke badan hagabor bad ki mafia doyong. Bad kalong ke basngosi bani I bag sarkar kamshan na syam kiai ke jing kedau gayeng syari. Ka sarkar ka kamso tenat ban len ke jing shisha bad ban a yaki dau ki basngo tamula. Ketika di doyong bean jingnya syaran doyong bean mo jepengkit doyong bean ya kan ni lagi kin ma hausan arajar la ajar pulai pi bahung tu kai ku tra keren syai maka dan tak cinga dai pedeng kita ki pedon kabur bad kita ki mafia coal mining bad ya kan ni la tho haki bor leng de Henry dapat ya kajing rong kajing man ni jala ka jungi korong pa ka sarkar kamshim khia pi ban baka ni kumtu ka jingkren dan observation na ka high court ka sarkar pradi pen shimkhia ya ka tu kai hindai ke ba ni I korong pa ka sarkar kamla pen shimkhia ki ai ban dakini ke kita kita ki ba hawangi ni skap mangi ni skop thamula ya kita ba ki ai kumbaga recently bok ba nagre u deputy chief minister ong ba ki don changing ai pelat second dong tiomla pi kawe kabangi ku kwa ban bu ye jing kli ya sarkar kalong pa to la kimla ban dek second dong ki duna man power kimla ban pe ki kendong kan chorot andre u doyong umrei ba u
syuja ngai lalu ulek dakar ngai nami khalia syawai pat ulek ni mak surok tikunu ka surok kimla ban lap yo tau doyong beai pi ka wei long ma ka sarkar hi hadin baga shimti kan ke di government hadin baga apo he ka bor usam arajar khatpra te ke ka ba ni yo i hi hagi babun ki kot bor ba ka jing smo ju ki pai ba hi ba kalong ba ka ni ka jing ti do yong ba an ki jing salan yu do yong ba an ka khamjur ka ta ni ka ba ki brief ki smo but ki experience hai kata hindi ka sarkar tu ka len ding dang ong ba kamran ta jing ti do yong ba an te hadin ka jia ka to ka jing shlei ha ksan ka ba khasan mur ki nong ti do yong ki sakut tu ka krem bar ki yap but hang tu na pak sarkar ka man se benong pa kadot lada kimi kini ki tragedy after tragedy ka sarkar no pi kan always ba kam dan jing ti do yo de ka wei ga long hoi de ki jing cha pasungsi panjaya ki nong ti do yong ki nong pela umto bahadu bakin du no ya ka jing im bu ki na ko wei por sha wei ga por henry kani bade ka jing ja wa kum kani ka pin pau sha ka pathai ya ka jing to bat ka jing bom sania jo ko sarkar ya ka ban te la kam ya ka ka balong illegal te hang ni ku ban dia ya ka ba ka me ka ya high court ka kren ba ka don ka jing kita ka jing dei ha pedeng kita ka don ka bor bat ki mafia ka tu kalong very serious pi te kani ha ko ni ba ki jing chia thang school kawe ka bangila ban kren shai kalong balada ka sarkar ka shimkhia ya ka ba ka me ka high court ka dep kren ka dep ui ka develop house name arhajar ulai ya thalai kini ki jing du no ya ki life armor ki men simbril kanam ja kini ki jing ja thang school kala pin pau sha ka prathai ba ka sarkar hambi galia kini ka sarkar ka bomla ban trei ka kumkaan ba ki pin pau sha ka prathai ba ka megalia ka don kita ka angila panong ba ka don ka lawlessness hagan ka jala ka jumi tiga ik ba ka basungsi ka long ni pi ba don ka jing ti do yong ba an ka ba ya om ka kum ka an ka long ba ka wei ka jing yap chang ki nong bala ka ya ja ba an ba ka wei ka long ba ka jing yo ya ka revenue sha ka jala kampoi te kata ka ni ka jing i ke jonga ba ha kum ka ni ka khep ko long ba ka jing toi poi sha ki tu ki bre ki beran pti ban le ya ka ni ka kam ba Halor kejingkran usumbut Menteri Rangba Kejala ba kipar kidan cikijaka ki bakendong ba sarkar kampoi udak tabat skam merbo ula penrem da kebong belada ke sarkar kamla banet cikijaka ki bakendong kumno pat kamatla bani ki trok ki bagi udo yang bean bayat haki surok banet sebar Kejala kani ke pencai ba sarkar katmuhi ban penlek kelut bat lek matla ela dia kenang bani olat ki mafia manom la man te la kam ni ki kam bean ka wei ka long ba kam dan ka will power but haba kam dan ka will power phinom la man le phi haba perkhat do phi min chwa kadang don gitu ka mo ka kam le no ha jala ka jumi te perkhat do phi what a kam le no haba ka sarkar jala ka don ni ta ka commitment ban tentroin je ka ni bakala te ya ka jingti do yong be an le kumnu ka sarkar ka badan ki pulit ki badan ki administrative machineries ki babiang kanomla ban te la kam kata ka ding tang ka excuse ka bangim ke di
laki tagi beri kebagian kino yang lambat kino sensar kebakin keren kumikin iki cingkren joki kan minum laban bangin laban tela kam andal kan ni kada ala sai kada kawi kan ong lipa kimran kita kaman ya kapan dari company Ka VPP kala kadau baga jingti daw yang bian kala kamjor na do kesnam arajar kat pra. Kalau ong baga sarkar kalen ni kania hado balaja ka jingja ka basnusi ha ka snong kesan. Ka balashim ga jing em jong katsan ngut kinong tray. Bat menta ka jingja ha men sngat thangsko kala shim ga jing em jong balai po ngut kinong bala. Bat ka pen pau biang sya ka prathai baga sarkar Meghalaya ka sarkar ka beduna ha kata ka bor jong ka ban shim girai. Dr. Batskam merbo ulapan pau bo Menteri Rang Bahi udai bapet ya ketenat mining bat geology. Bat ka VPP gadawa bu udai ban Hersukino halor kania ka jing mamla ban penterika mekaan ha kajela. Bat ka VPP ka kentat ka jing toket ki bas pen slempor bat penja ka kam kom bala juja ha kisnam ki bala lek. Maling kalian juga Voice of People Party yang minister ba dipet ya ka mining and geology. Udai ban HRCP kebabut chief minister ini marwa kani kamdi kesin ke benko kumui pi raja haksan ka kani ka dynamite blast kadang suja last year kadang keja na pos ke jingia ini ke ini hendai kesoka kam simkia ni mi ide ke jing simkia but ni hati ya ka reporting yang jingkren juga berdasar kepada pendengar ini di paiba jong gejala ke jongi kumno ki tu beran ka bor kintit pakadan kata ilkan ko mining ini gejala de koi kalong ba lada kini ki ja hakan jingpet ke jingkni ke jong chief minister but haba ula feel but kibri kala yap kila ada umrang kata ka jing snow kala ada utik kata ka moral responsibility te nimla ban situ ya kata ka jing mo hadi siya kalau maka ka demokrasi ke besisya ka demokrasi ke bagi au ba ko mo ngi ba chief minister mo mga pa anong chief minister dengan pa anong syakri tidak syakri apa himla ban syakri kani ke pa apa himla ban syakri apa himla ban syakri kino kira tiga di bala bersekri katakan kembali orang bahaba hi himla ban a kata kecil sekri ke bawah ya kejelas kata kaum sensar ke babian haba beri ke yap na pos ke por da jing feel ke jong fi tu kita kan ya syukur kau kalau ba ke inquiry boxing lara can fix a responsibility. Yang iba din fix kan. But ya kani la dai hi ban ai da kusa da minister la ne da minister whoever. De ban juong man conduct inquiry and da lala to inquiry dan plane ketuka inquiry kan bapor kan sa pan extension di kuba bisa don di commission di bangi i hadi na ketuka kam kala dai tha tu kan sujahi. Ban hakabakut gila banong begitu di official semua kiba day ban enforce segala kan entity baru kila yo transfer na gawin jaga kila yo transfer habakut aku kan sudah untuk mati saya dong kai pangi tim gorong ba yo bakani ka inquiry commission ka sarkar ka tunggu yo ba kan ma ka ju resolve ba ini saya ma Usambut Menteri Rang Ba Kejela Ba Presiden Tensong ula pentip ba sarkar jela kala Syekh Mekarai bantung ya ka Judicial Inquiry Commission. Halor kejingja barang syan ha kapedai ba ka kamti daw yong bian ha kathan mensngat thangsko ha ka district East Janja Hills. Ha bakrani kilat patai kubor ha ka khandai trik urempang arhajar arpuhun riau uba Presiden Tensong ula pencai ba andalatung yo chairman jangani ka commission on sa IT lot baro ikam ha giban pendap ikijing tokit ka babnia. Hakabedai bagajing tak lakam bagajing ti daw yang bian usembut Menteri Rang Ba ulong bag sarkar kala Syemkhia bat pha akibor penya distrik bandet khang mardore brok gijaka ke badan ka jing ti daw yang bian hakaleng gijaka. Nalor kania hapo shposni ke sarkar kan sepen poya ke jubab
naga affidavit syaka yang syari Meghalaya High Court. Ula kubur bakalong kebae ban petngore berok kijaka namar bagi bobon ki kijaka ki bajengai bat ki bae. Ha ka baban let kijaka badan ki parti do yongru kakam ka shimpor hadu lain sau kentana surok ba. Ha ka bede bagi jingduna ki pulet uba preston tensong ula pentep bagi sarkar kadang temu ban thungkam kumbalai hajar ngot ki pulet thamai ban penklan ka rukom trekam bat bantela kami kam be an ha ka jella. Ula pen skamru bagane ka jingkhanra kandang beteng kam tam ha ka ne ka portlang. Ban pa eka kubor bagi sarkar kam shimlakan randian ban penkot ya gerkom trekam kebabean. We will constitute the Judicial Inquiry Commission as far as this incident that has happened recently, and ultimately we will hand over everything to them. And once the chairman is appointed, I'm very sure they will carry out the investigation or whatever accordingly. We are ngatai ngan dia begin batailot kita baru kamlong naman mata ki police jogi kilong on the job ban find out nabar lemba jog kini ki bala sakem ru kinang ya find out kumno dot kat no ki ek bin bol nang tamano manusu ya kata ngan mla ban batai ya menta the ailat yang nakaliap da police department ba kin find out ya ki jiksi sha bor ko kan no ki don ki to ki miners lagi ki no ki ba involved ba kin ka illegal mining. Sembut Menteri Rangba ke Jelau ba Preston Tensong ula kentat ke jing dawa kaliang persya bau Menteri Rangba ke Jelau Dewan Hersyuki halo ke jing ja pa betai dynamite ha ka Kram Doyong ha ke district East Gentle Hills. Da ke bakro bagani ke datang ke jing le kamsan pertai ba sarkar ka shim ke jing kle baro ban penti kena bagani kambean kan kot sendon. Ulang ba ke jing dawa kalawan mi halor kanu kuno kamat bun sien kila bandawa yau ba Preston Tensong ru bun Hersyuki no. Mereka kam ke bahakamat kalong bagi sarkar kelasi megi jengkit klik ban kanglat yakini ki kambean mardor. La ban kedau hang ne bagi sang Voice of the People's Party VPP haka nyaw tarik jong urampang arhajar arpun rio kala kentok tengah ke sarkar MDA. Ka VPP kala keno bagi jeng thai dynamite haka bagi par dau yong bean ha East Gentle Hills ke belasi megi jeng im jong arpun nyongut ki brio bat pen mensau kendai ngot kedai kedak jong gajing bamlarkam ke sarkar hakrukom sensyar. Ka VPP ke lepen pau bagi jing peteng ke kambean wat lala dep maham bunsien ke peni bagi sarkar kam don ke mon ke baklan ban pentre kam ya kaan. Kiloong bagane ke jing ja ke lepen pau ru ke jing long telot ke sarkar ke rukom pet ngor bat pene ke jing syong suk syong san hak emlang salang. Political issue. So anything you can demand. Sometimes you can demand that Preston also should resign. So that is there. But let me tell you one thing, we take the whole responsibility to make sure that these illegalities stop immediately. Now we have already got all out to make sure that those illegal mining activities that what has happened or which is happening till today, we have spent all out of our time to close it down all. We have already directed the district administration to go all out and make sure that all those illegal activities be immediately stopped. That is number one. Then number two again, yes, today, within 10 days time again, we will file our affidavit to the Honorable High Court. And I think right now I will not tell you much because this issue is also lying with the Honorable High Court. So let the Honorable High Court also take whatever necessary steps from their side. See, whatever incidents happen, action is taken. I think you must have seen it in the record. We have tried our best. But now again, this incident that has just happened recently, you knew it well. The interior places. I think from the main road, it takes you even by 4 wheels. It takes you 3.5 to 4 hours. So you know the topography, the challenges that even the police personnel faced. So therefore, as I said to you, right now, and especially during the winter season, we are going aggressively
after the incident happened. And let me tell you one thing, we will continue to do that, especially during this dry season, to make sure that the illegal activities stop. Usembut Menteri Rang Bak ke Jala ubak senia bahalang dhar ula pentim bagi Sarkar Meghalaya kadang yakren bat ke Sarkar India ban penkelai ke kendon ke badawa 64 hektar ke jaka nak ke bentabanti doyong kat kum ke jing start science ne ke scientific mining bat ula penpau bagi Sarkar kan amap ya ke badan keti hak ke banti doyong bean. Ka Sarkar Jala Meghalaya kadang dawa ban penkelai ke kendon ba 64 hektar nak ke benta ka jingti gemar pok kendo ke bakat kum ke jing start science. Long sembut Menteri Rang Bak ke Jelau bak senyau balang dhar. Ubal pentep bak Sarkar Meghalaya kadang ikran bak Sarkar Pedang ban penkelai ke kendon hak ke baide bak kani. Habakran kilat patai kubur ke shpotri gurempang arajar arpun riau ubak senyau balang dhar ula kubur. Baki labuan ki trai par jangki par ki baret ki balapen pau bak kani ke kendon kolong ke baya palat ban penbiang. Bak Sarkar ke terang ban ailat ya barok ban le ke kamti doyong ke basingan bat kat kum ke jing start science. Mak kau kecing bagi tempat nak kata hani kelong ba kini kecing ai akan ke scientific mining dai ke bayat saka 64 hektar di ki brain nang te ki kentu ya ke Sarkar pakan penduna lo kini kena makan light kini kecing ele bean makin ti dong yang ke kesenjang kepada Sarkar. It's a very good question. Kadai bangi event pergi journalist lagi. Ya kini layo ke petition ke request from the various mines owner. Ki on baca spark lah pelat. Ya kini subject UCM begini for the last 1 year. Ulai discuss baka central government if they can reduce the area to small size. So at least the local people can have the scientific mining all over the state is under discussion. Halor ke Judicial Inquiry ke Sarkar kan sesye mekerai bentung, yau bentli ke Judicial Inquiry Commission halor ke jingja basngosi Haiz Jante Hills andau Menteri Rang Bak ulawan pai. Ula kentu ban omle kamsan pertai ke jingyap kinong tray dari barok ki di bencim lang ke jingkit klik ban tem ki kambian ki buan ra ke jingyap. Halor ke jingyarap pisah ki longyeng ke bayap ke Sarkar kan buat dunti barok ki kendon bat yakaan. Kandon ru ke jing bishar punya ya kajing long nong shok shnong jong no kari jong ini ki bala klat no kom bala dawar ke sang HYC on dala de banse barok ki met yap. Ulang ru bag Sarkar kan map ya ki bale ki kam ti do yong bean bak kalabata ki deputy commissioner bat superintendent ki pulit pen penbiang ki jing dan kam baro kanang ban jashu ki kam basnosi. You see, that's what to say is illegal mining. The illegal people who are involved, they do whatever they want, but actually government is not favor with it. Simple as that. And that is because of these people who all this illegal thing, our people have died on the spot. And we are very unfortunate to see all this. And government is very, very proactive and will take a necessary step directly to all involved with this illegal mining. Mangi nak leng ke HYC bahu ya ke jipili ba balai ke Sarkar kan rawat diberi baklat kita ni am nak jelas dan nak rijungi. No, that don't worry. You'll be able to know at the end of this. When the operation stop, you will get detail on this. No, Long lagi penbenangan ai jing rap pisah. no, that you see the policy of the government. If somebody had incident, you know very well why I should repeat again and again. Our own peoples, maybe yes, okay, that's from which part of the state, from which part of that, maybe that's a different question. You see, this type of incident, yes, it's very, very unfortunate. I share my condolences to all affected family. Please remember now, not the time to play politics. It is high time to be collectively responsible when such accident is occurring. Yes, you know very well. Incident is very unfortunate, and yes, government is taking very, very proactive stuff. We have sent all the teams to help there, and roughly till to yesterday, it seemed around 27 bodies have been announced. And now even the SPDC is still on the job for to checks. And the only thing from the government side, we won't spare anybody who are involved. We will take actions against them. No, activities. Slightly is that everybody sees that, but we are trying our best from the government to control. Yes, maybe sometimes it's happened, but anyway from the government we are full effort to control. There will be no more illegal mining in future. We are taking our best. So yes, when this unfortunate things happen, people blame, but actually it's our collectively responsibility. We have to check, we have to balance, and we have to
Point number one from the government have to take actions directly who are involved against this illegal activity. We are not spare anybody. That is the stand of the government. Upresiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC uba Vincent H. Pala ulat herting yak sarkar Bharatiya Janata Party BJP bat ka National People Party NPP halok jinja hak jakati do yong bean hak jala bat ka jingbam kwa ka sarkar jala ban penkala yak Mines and Minerals Development and Regulation Act kadai na marba kan du no yak lat ban kamai pisa bean. Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC uba Vincent H. Pala ulakan tho tang ka sarkar BJP bat ke NPP lo jingja hak jakat ido yang bean hak jela da ka bakno bagadi jingja ka basngosi ka mit hak jingkular ka basuthok jang sarkar NPP bag BJP ban pelat no ek jing ti do yang ka balong ka babiang bat ka balong kat kum gajuk jang ka science Habakran naro ka jingja thangsko ba Vincent H. Pala ula pencai banamar bagane ka kam kalalit ki yang syari bat ki syari kala syem dag su moto kam sngodai ban kren shibun namar kalong ka kam ka brang don hapok ka jing khmi jong yang syari ne sub judice reulong ba ka jingja accident kala ban jahang no nuru ba ka yeper na ka jing ti do yong bean ndrai ka jing ka bakrau ka dai ka jing bamla ka sarkar ban pen urlong yala ki jong ki kular Uba Vincent H. Pala ula kedau bau menteri rangba ubalang menteri ketenat mining ula keren kulmar nadu kapor lap election nomor menteri rangba habu uled menelap election ula kular batang hadian hendro benai an sedang ti do yong biang kumjuk ke BJP hapo ka election manifesto jangka kalau kular bahapo sispa propose ngi on plan no ek jing ti do yong bean na ke jela Meghalaya ula ong bakane kadai ka jing bamla ke BJP bat ke NPP bat kilet ban play yaki mining lease bat ki kular ban sedang hapo andro benai ni sisnem rehidup menta kalong tang kejing kular ke baklam ban trekam ula ban rap ru bakane kejing pun slam kala penlong yu pat ba ubala dap bay pisa ban kat kejing kulmar bat kejing do nong re kejing i jonga kani ka kam tekan ya jingai namar ba ka accident kala ban long tangsko kala ban long hayin jonga jong pi accident ketika accident ni ke illegal pat ke de gawai pat andre ya accident te pimla arban ong ba ka badai ban komni lane kumtai ka accident kala ban long de ke jingpe jonga ke ne borok ke de ke jing pakla jong ka sarkar ha ka ba ai jing kermani ki pat ba example pinape ke jing kren jong chief minister ude mining minister ude chief minister Laklan kulmar na do kapor pokan bas election pinape string jong me kulari pai ba hapo nreu benai nginsa sha ekibri banti de yong haka manifesto jong ka BJP kyong hapo chispa prapusngi ngin sepelai do yong to chief minister one spot bandi hiti one spot nok stein ukulari pai ba bangin pelai do yong the moment ni poi hakabor but ulet keleng-keleng uong ipai ba udu yong unsalai bakade ke BJP bat ka NPP ka ban pelai dai haduk menta kata ka detang ke cingkular kata ka cingkren kata ka advertisement bagi ong ke kremsia kala long ku basyat ipai ba udeu chief minister ha gaju ko por udeu mining minister te kene ke jia bagi pai ba kinang mut bai ba lalai tapi kren sini stai ki pai ba ki ong ba o kane kala long ku tai te ya ka accident tengah mular ban blame ya government namar ba de ban blame namar ba ka de ka accident ka psejia no re ke jing long ke jing ja ka ne ga yu ka de ka jingkular lamba ke jingkren ha ka por ba lab election ha ka por ka ba ki tho manifesto te ka de ka jing fail jong ka BJP ki jingkular jong ki ka fail jong ka NPP ki kular ka por election but ndala de election ro habikilek ban pli ki mining list jong ki kato kan ni ki ong ka jo hapo andru benai hapo chipo benai hapo sisnem re ka klem lot kam kata ka jing pakla ka mang iba ko comment ka de ban correct ka de ban ya thu hok i ki biru la da sha nam sha ban tre ni don nam don kalat ban sha te ki pai ba ki long confuse namar ba ki bala tre ki la invest de montage pangalong ku we bakan ni galong tang hanjan hills Sapo Hills, Camden A, Sapkar Hills, Camden A. Tikadon ke bang atrai ka sarkar ka hapan
perkat bah hakon berkompan ai kecing kular dan ni kecing betai kipai bah kenapa lagi kini ke baru. Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC uba Vincent H. Pala. Ula keno dak beteng baga dautan rai baga sarkar jela kam ko aban penkela ya kaan Mines and Minerals Development and Regulation Act kalong namar ba ki badan hakabor kindo kalat man kawai pisabi an man kasni ban man ubnai. Uba Vincent H. Pala ula pensyai ba kayang syari Supreme Court keladap kedo ba umar po kendo ke jaka jong kiriulum udai jong utara jaka. Kum gajing ong ju kam dei gabe sarkar ban penkela ya kene ka MMDRI dek sarkar kam dan ya kamon ulong balari ki penkela ka an kanang bau pat ba unlat banti do yong kat kum ki kendon ya mariang ke basong ha secretariat kin do no ya gajing krong ka baki yo man kasni gajing bam ko ban penkela ka an ka dei tang baki kwa ban duna pisa ke baki yo lum naga kambian Presiden ka MPCC ula keno bagamat rekam jok sarkar lor doyong kalong ke artatien. Ula penisria mekane bat kerukom pedukan kiat. Haga bamensengi ki kang nakmat nrei menmiet pat ki plena dien. Ula penrap bagane kejing bamdan gamat rekam ke basai ke penlong ya kejing ti doyong banlong kuma krong pisah surok. Haga ba ki he sarkar bat badan hakabor ki yo pisah keleng kan bau pat ba apat uhap trei hap pedang kejing syaptiang. Uba Vincent H. Pala ulong bagi padba ki trei di posnem klem ja kum kini ki aksiden nomor ki trei hak jing kulit mensim menta bagi sarkar ka penbor ki ban trei hak jing syaptiang bat ke jing rie ki hap ban trei pathar bat kini kawan ra ya ke jing doe ya ke jing embrio Uba Vincent H. Pala ula penkut dak boong bagi sarkar ka pengi hakikat kisla bagi jela kelanang kio ya ke jing sya kalong bau padba uranang dok ula dawa bagi sarkar ka de benweng no ya ke jing te Yau pat ba nang bopat ba unsuk bat panwanra iki kendon ki basai banyadai kamariang klem da pendo ekalat kamai jong ki trajela Ingin sotenar ikani namar ba uchin star udeo bencaj ka mining ngim sotenar ikani ka jingja barbar kan jia sija kede ban perkat ka sakar kuwai atrai kam sarkar lagi amen ni ka MMDR Act kamer ke BJP ka agree, ke NPP ka agree, handre tanggal lip service kan EU iki. Teka jingja barbar kajian da krek ke beriu de kebatin. Re lari krek ke beriu baro aska to tiki post nem ki tre kam da ton ku ni jingja mar ki krek ki tre ki beriu da ka mansem ka ba long ka badon confidence ban like na gono gono ke jingting. Ten da krek de jingting barbar ka accident ka long hin da krek pat ka mansem ka badon ke jing like loit ka badon ka ta ka confidence kini ki iki baro ki like tengah try ba kasarkar hingga di bersim step sentakan amend ya ke MMDR Act ban pelait no iki ni nong Meghalaya na kan ni ka jing sate ba kede ban sha iki biru ban tray ban de ban don ka regulation hak ta gor komba kam de ban jot ke mariang na tray kata ka ban kambat ka balahi ban le ka taro ke Supreme Court kala every clear ka order ba ke jaka ke jong ki travel kino ki mar ba don to po tu jaka ki de jong ki travel tengah try kamde ke Andre jing galong balada ki le kata kini ki badan po sekretariat ki lado ka jing kamai haman la kesni haman opna haman ketio kata ke jing la ki mon ki la pan le namar ke ki la amen keling ki ak te kane kamde ke ban amen kan long clear ba lada ka sarkar kan ki kular ki le ne le kular kan ba kimpat pelai ka jing kular jong ki pa ba ki long artatien ke mo ki long artatien namar ba bale ba like ha ku por ba di badon ha kabor like long kumbate ki ya kane galong ka jing tre tik ma pi ba kini ki bru ki bisham di road rock no kalong illegal ga di surok ro kara disturb ke traffic andre namar ki bru ki duk ki shomni ki sha ke sarkar gadon sato ki badon wine store example pindele yang teh pa den siyong meski ki plin khmat man mit plin den ketu barok kadai ka polisi jong ka sarkar ni peram ka polisi jong ka sarkar de barok ketu galong illegal ke do yang ro ka johi teng ki biru ki tri man mit teng ki biru ki tri meski mereka sarpar kan don kata ka clear polisi la da sha nam sha kata i pai ba ta kor komba kim don kata ka polisi ki sha bantre ki krom geleng kata ke jinge i ba ka sarkar ka de ban amen ya ka ain ba ki de ban sha ki batre do yong ku batre mansua
but ban improve pada kata kini ki hukum example happy pitre do yang kisniu ki kisniu ki wa ya kato da ki teknologi ke babon bala pan ko ke cuk ke bamanta na try mensuak la don teknologi ke ban don ke teknologi ban pemba ke ban don ke regulation ke ban dei ke don ke ta ke sistem ban pemba ki ya ke komtre de ban don ke teknologi ban kim dei bai ki biru kantre pathar hado paginto iku umbam undi hado ban penjot ki cloud kedon ki sistem kedon ki teknologi nga trail ke sarkar kalau serius ka bala ban le na i kata ndai ke sarkar pat lada kile e kata yo kim yo sho kana ka bagi from kumbolong ta we beti du yang we kitip kan no kyap siu sro pikit masi kyap siu pikit sniang kyap siu pikit siat kyap siu pikit du yang kyap siu pikit kwai kyap siu barok ka jing siu bai kadon te kuai bade bah kibiru baman kesngiro hakmat sarkar kalong illegal kisiar babam kibiru man kesngiro hakmat jang sarkar kalong illegal yakini gede gicinte de ban wengno kana bagi pai ba kin sup ba ka cintre jomi kan long ka basuk kumalong ta kibiru ki duk bala kam tam hanong kendong mereka sarkar kam tip ya ka kram leti ki ongka growth jomi kata ki growth gede tangi katto kan ni hemde baro kene kate bai ki pai ba natrai ba lata sarkar kam perkhat dok wei te hakawai kasi kajing do kam do jam kajing tuk ki beruhan nong kendong kene kan ketak sibun ya kalau jong kacet menriu jungi Kadba ke election Shakagaro Hills Autonomous District Council kelanang jam. Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Palau lapentip bagasen Congress kalapan kre abah menyakun bet idaladia klem dadon kadu beno kajing telok bado banoru. Habakrani kelat patai kubor uba Vincent Palau lapen pau bagajeng penkre kaseng kalayat chkman pat menta gedang don hagarensan ban bishar bnia aki kertong ke badan katong banyakun yakinik election. Oleh itu bahado menta baro di balapan pau bagajeng smotenat banyakun na ketika jengko Kongres dan rokunyungun. Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee lapen tip badan kumba arngot ki balak ban weng no eladia namar kata kaseng kan bishar kumbahan rup sangut ki kertong na kubenta baro ki constituency hag district council. Uba Vincent Palau lapan syairu ke Kongres kam dan jengmut menetekkan huan bat ki wei pat ki sengsan pertai. Bat kaseng kalong kabala kloy ban bu ki kertong ha baro ki jaka ban iya ke bor jangka hari lum garo. All the formalities candidates and all we already prepared for it and hopefully will announce the candidate the moment the government notified and announced the election. Normally that's a procedure of the party. But we're ready for it. Our people are on the ground and hopefully we should do well. So far, how many have applied for a ticket now? Actually, the 67 applied, but one of them already withdrew. And maybe rather another one on the verge of withdrawing. So it's a 65. Out of 65, we have to declare. All Wow. 29 seats. So the party will contest in all seats. Yeah, party definitely will contest all seats. Mas, will the party? No, we don't have any alliance with any party. So the party will go solo. Alone, yeah. Hagasiba arjong katayo we urang ba uladu no yala kajing im haba kajib ke ba ulanya namar kajing don kajing thun kala lek no sakariat ke badon hamakoi bari hajan jong kasnong mau diang We urang ba belan rup san senam kerta ula klan no hadian ba kajib ke punya klan no ko kariat ke ba udangwan pai na makoi bari mau diang bagani kajing cha klaja kishpau tere gurampang ar hajar arpun rio kupor kumba shibijish teng ye no paisngi layo jingte bune urang ba bla klan no latip kerteng kum uba rempang sngi bla uba syong basa akshnong saiden hak district ribhoi ka kubor ni pulet ka thanat nong po ka itu bagani kajing hap jongane ka jeep lanya dune urang ba ka badanu number ML Shipau ibai not arnyo kelaja hadian baglan kajing thot agane ka jeep anamar kajing bam tela kame kali ene ka jeep kala no syakawi riat ka bajliau ha makoi bari hajan mau diang hari boy. Leturu bagi pulet hadian bagi lapoi kena kejaka kilapan kitno inu orang ba ulam mensaujur Shabatni Hospital. Ndrai doktor kilapan mana bula kla no negijing mensau ke bejur. Nagilang ke bor pulet kila IT no agamat juni orang ba asyik bahayang hadian kejing mam tre aman le ya ke postmortem.
Kum shibanta ban pensung tho bat ban ajing hikai ki pat ba ya ke ke baki dai ban le hakapor ba khnyu jumai hakala se blai jung ka tayo ka Meghalaya State Disaster Management Authority MSDMA ka District Disaster Management Authority DDMA ka Revenue and Disaster Management Department ki lapin long ya ka state level mock drill exercise Hashilong Airport umroi bat haka MS Umyam Distillation Private Limited APIP Habernihan. Ban ai ya kijing hikai halo kijing ya dala da wanan shop ki bor kamar yang kamtam na kijing kinyu jumai ubajur. Haka kendai terek urampang arhajar arpun rio ki bor jong ka Meghalaya State Disaster Management Authority, ka District Disaster Management Authority, ka Revenue and Disaster Management Department na kijing trailang bat ka National Disaster Management Authority kila penlong ya ka state level mock drill haka baydai bat kijing kinyu jumai haki arti jaka haka district riboy. Yakni ke mock drill lapan long nengkong ha kakat ling sun ha umroy bat hak Umyam Distillation Private Limited EPIP Habernihat kat kum gejing hikai belapan long yang bagan dengan mock drill labatai bagladon kejing kenyo jumai ubajur belakot ado pra point R ha Richter scale Hashilong ha kabalak ta aro kini ki artli gejaka ha ke district ni boy kejing don jing bamensau jing rupat ba ki badan kam kejing sumar ki bekerkie badan ki balat na kejing mensau na kadau kejing don jeki yaki lat jing ada. Ha kani ke mock drill lawan benishim bertalang doba E Merthong Assistant Commissioner District Riboy ki head officer na ketenat pulit kinong train na ketenat kakot kakia na ketenat fire and emergency service kinong train na kebahoy rembong CNRD block kinong train jong kakat lingsun Shillong kebaho umroy lembat kiwe-kiwe ki head officer. First of all, I'd like to inform every one of you that the search and rescue operation at airport has been completed successfully. And I congratulate everyone, all the departments involved, for successfully completing the search and rescue operation here at airport. Today's mock drill here at airport is not just a routine exercise, but is an exercise to prepare every one of us. As we all know that disaster does not give a notice before coming. It comes unexpectedly, and in those first few minutes of a disaster, if you are confused, the confusion can cost lives. However, if you are prepared, if you are aware, then coordinated efforts can help save and protect those precious lives. Umentri ke Sorkar Jala uba wailat Miki Shella ula keren da ke Basai. Baka Sorkar kam dan AA ban buri. Bat ke Pediang Sungobha baka CBI kan penlong ye ke jing token. Bat ke Sorkar kaladap ban kem ye ki terai jeng ki parti dawyong BI. Menteri ke Sorkar Meghalaya uba wailat Miki Shella ula penpa baka Sorkar kam dan AA ban buri. Bat ke Pediang Sungobha kan nung jing token na CBI. Nama ke Sorkar Hashim Khiai kini kekam bakla debru ban betha bantung dak judicial inquiry haki por ke daletno hak bedai bat ka jumthai dynamite aku wen gram ti doyong ha is Janja Hills. Menteri Lokubor bau lalet hidala dia ban kini ki jakat ti doyong bat uladap dak jingkendit bani i badang don ke jing ti doyong ke barang thamai. Ula pensyai ba mensyua ke Sorkar kamot bu doyong bakit ki kali ki gitu ke beladap ti lupa. Bat ki badan hagi stok ki barem penban kalong da kom wai pat ha balet ban wat ke jing shisha Hamadan ha bajubab ke jing keno ke Sorkar ka kem tangi ki breu ki baret baria uba wailat Miki Shella ula kentat ka ne bat om ba ke Sorkar kladap kemru ya ki trai par om tang ya kinong nya akali lane kinong trai par ula penpa ba ke jing shisha kalong ba kitu ki jaka kilong ki bae bat ki bakam paji indai ke Sorkar kala betha ya ki deputy commissioner bat ki superintendent ki pulet ban shim ki senjam ki baperkheng ban khanglat ya kano kakam bean. No, see, like like I already mentioned from time and again, there were this little bit of this. I think from time to time, from the government also have act, and then we have seats, many truck, many coals and all. But as you already know, also that there were some coal who are already like mined in the past.
on record. So we thought that all this time that these were those coal which were there, and then they were transporting it. But we were not aware of that there were fresh mining happening. And that's why I'm saying, because even I'm also was shocked to see when I go down to that area to see that there are like many fresh mining happening. No, only small fishing. We are behind everybody. We are not leaving anybody. Like, I think we are very clear on that. And those who are arrested also, they are not not only the driver, the workers, even some of the mine owners also have been arrested. I don't recall the name, but I think 2 more arrests have been made. Already CM has announced that we are putting the judicial inquiry. So now I think that will take its own course. No. See, as we already mentioned again and time and again, no doubt from our end we are trying our best. And I think most of these media person also last time they have seen it themselves while I and Master and our education minister went and take stock of the situation which happened on the ground. We also were also so shocked because the place was so inside of the area. But no doubt, like from time to time, that we are trying our best. You also have seen that we have seized many vehicles, many coal and all from time and again. So we are trying our best, but as you have seen it yourself, that because the area was so difficult, so I think it's not so easy to say also. There is a demand for the CM to step down, taking moral responsibility. I think because I think it's too soon to comment on that, because like we already said that we are taking full responsibility on this, and we are taking action on those who are involved. So I don't think that it is for CM to step down. We have visited, and what recommendations you have given to the state government? Recommendation, like we have informed them of the ground situation, and then because at that particular time purely we went there to see that the rescue operation should go on smoothly. So we did that, and then at the same time also we have directed SP and DC to take action. Whoever responsibility, we should not leave anybody. So suddenly they called off the rescue operations. No. No. Then that is after full consultation. Then they realized that because they have checked every thing of that area. They already checked that it seems that from their end, from this NDRF and the SDRF, that it seems from their end they feel that I think there is no more bodies inside. So that's why they stopped. That is, I think, issue will be there, see, from time to time. So we from our end will stand in our stance, because we are, like I already mentioned, we are trying our best to give the best service to the people of the state. So no doubt incident will happen. That is very unfortunate, but like I said, we are trying our level best, and I think from time to time, then CM is already, I think, is there, and he has clarified time and again. The High Court hinted at inquiry by a central agency. Will you be welcoming if a CBI inquiry is ordered? Yeah, definitely. There is nothing to hide or nothing to since we take this thing seriously. That's why I think CM come up with the judicial inquiry in the first place. So I think we welcome. Superintendent of Police SP ke East Khasi Hills uba Vivek Siem ulapentip bagi pulit rengkat bagi Border Security Force BSF ke lapenjor ya kejing pahara hakathan kaput bat kari Bangladesh ban khanglat ya kejing wan rungtu ki breu na kari Bangladesh kamtam haba kari Bangladesh kan penlongru ya ki election jongka. Kat bakari Bangladesh kadang penkrea ke election ke bakat lai ke banlong haka kat arterik urempang arazar arbun rio. Kesorkan Megalaya kalapan klannya kejing pahara habero kat jaka kaput ban kangla de kejing rung bean bat ki kambean. Ki pulit ke East Khasi Hills rengkat bagi Border Security Force kila perking bahaya kejing pahara ha ke jaka ke bakam syong sir ni ke basuk ban rung bean. Kani kejing kemi ibnia akalong ban kanglat ya ki nong rung bean bat ban telakam ya ki kam khai bean kam tam ki kali ki bejurung bean cha Bangladesh ke por election. Superintendent ki pulit ke East Khasi Hills uba Vivek Siem mula kedau bagi jimpen kreak kelas sedang nadu upnai no opera. Hadeng kejingalang bat menteri rangba ukon rat kongkal sangma.
Pala betha ya ki thanat ki badan hakathan kaput kum kamosan ram shela bat pen ursla banlong ki bapikir bat badan kejingnya trilang ke berhenti bat ka border security force. Namar ka jingjur ka jingtu iki thuk ki ba jushalan tu sha Bangladesh. La seng ya ki multi purpose checkpoint hamalak checkpoint ban khanra bania. Superintendent ki pulut lero iki village defense party ki balong kamati ke bhakmat ya ban ai kubor bat ban pahara ki shnong ki bajengai. Ula kedau bah kini gisngi kini ki village defense party ki lele ke kamram ke bakrau ban penne ke jingshok shngan kum ke jingada ya ki shnong ki thau. We have about 3 police stations which are actually in our border. One is Mausanram, the other is Shela, and the last one is Punusla. So there's close coordination with the PSF to tackle infiltration, to tackle border crimes, and there are MCPs set up in many places, and the joint checking of BSF and state police is being done together. Time to time also the tactical teams move down there to ensure there's no infiltration of any subversive elements. We are in close touch with the local stakeholders from those places. They have been actually we've been having meetings with them, especially VTP meetings. We've been creating more VTPs, more awareness, more liaisoning and joint patrolling between VTPs and police in those places, as they are far-flung, and the importance of VTP we have seen, especially just in the recent few days also, where people have been accused of witchcraft. Here we say Machana, whereby VTP have been, in fact, the first saving line of defense. They have saved lives. They have been the people who actually have gone to the place of occurrence first. They have ensured that person accused or victim per se is not hurt, touched until the police comes, or not allowing anybody to take the law into their own hands. So VTP has been very helpful. They've been helping us in vice raids in those places, in providing information of any form of infiltration, of any form of criminal activity. We are encouraging more VTPs. We are working hand in hand, and we'll continue to strengthen and work together with our VTPs. See, the preparedness, we are on full alert. In fact, in December only, we had already had a meeting with our Honorable Chief Minister about this, and since then we've been intensifying our patrols. There's checking every night, every day, on not only infiltrators coming from down there or any subversive elements, but also people, say like bike thieves is one. A lot of bikes being taken to Bangladesh and all that. So we have checking for that. So that checking is a multi-purpose checkpoint in every thana, and we are intensifying our patrols out there. And there's a lot of coordination with the PSF in terms of mobile checkposts and patrolling. See, the existing police stations and the tactical teams have been given the instruction to actually prioritize the border, move for routine patrols, and also for random surprise patrols along with PSF in the border. So those steps and measures have been taken. Working President Kaseng San Perthai Khun Hinyotrap National Awakening Movement Knam Uba Thomas Pasa Ulapan Pa Yakijing Kendit Yakijing Tmu ke Sorkar Jela Ban Ajing Rap Pisa Shikilong Ying Kibila Du No Yarakiba Eid Baton Nakajing Perthai Hakakram Ti Do Yong Bean Kamtam Haba ke Sorkar Kadang Lak Ban Itu Tang Yakishipongut Napedang Kilai Pongut Kibila Klat Yakabala Subajur Bakidei Kibanari Bangladesh Kibila Shuan Rung Bean Chapo ke Jela
Uba Thomas Pasa ubari working president ka khanam ulapan pa wagajing kandet lo gajing tumu ke sarkar menerap pisah kilong yeng jogiti ke balaklat agajing jaga basingusi hatang sko ha East Janta Hills. Daga bapensyai bagajing ja hatang sko ke kam ke babean kabakaan kalamana bantrai begitu ke balaklat kidai ke berangdon hakakam hakapor baja kani gajing ja basingusi. Ka khanam kala kedau bak sarkar ketemu bansyem ya ke pisau padba ba menerap cikitu ke berangdon keti kambean. Ulong bakani kat kum gejing ong jungu kalong ka aka ka bam yahap ak senchar patba ka bakham smusher kai kalong bahdu menta gidang la ban itu tang pongot na kilai pongot palaklat ulong ba kitu ki ar pongot pat ki wanne ki leche uba Thomas Pasa ulong ru bayo kini gibriu gidi gibuan negeri Bangladesh ng bak Assam ki berong bian syakane kejela ulong bagi don kejing sosi alo kejing klat ki para beriu ndek kejingli kalong pumno ke sarkar kan siu ya ki baterai ya ke kambean bakani ke kejing pelut put pisau patba ka ba on omla ban pediang ketua jingjia apa tang suku kadai illegal activity but kibre ki baterai yang tu kita ya ke illegal activity illegally kita ya kam ga bomdei baterai ya ke bakaan ka pergi hoi ni don kada kejing sneo kejing do jong ki men sir ma kejing lo praber Henry kejing kali ke mami yang ni ba ka government kejing ni ka compensate ya ki beri ki bateri illegal. Pi te mod lada ka government ka compensate ki beri ki bateri illegal temut ka encourage ya kali illegal activity kan kumbakan shu ai nuksan lada wai beri wa mod balik tu awe gaye. Ukiu ka bling uha uyam no. Ba ka sokar ka compensation ni te kalau thamla do ta na ta do ngi suya hap kani kajing persiang wut ban oman ya ai compensate ya kini ki briu ki balak khalak ma ngi sosi bagi lakhat andai kamde guru kambar ban compensate kum ka ngi statement ba kidang la ban identify tang shawut na kini ki lai khong di khalat cha khong dem tip ki bawan na kini che kini ki tem yo kini di Bangladesh kiwan waya Assam kwan chani but kini gibru kitip te begitu ya kakam illegal kitip makiru tika jiano ka to ka jingjia na ta daw yung ba ka government ni kan pendem kam ya ka pisah jung ba berkompensate ya gibru kiba don kti haka illegal activity kamlong ka ba ka jing siapa ba pada ke Uba Thomas Pasa working president ka khanam haba kedo gejingja banangshan hatang sko ha East Janta Hills ula keno bakani gede gedak ka basai bawa la kadon kejingkhang naga National Green Tribunal mereka kam ti do yong bean kadang yach kamat akajela ulong baka bakam sngulngo bakam sngshirkai kalong bakini ki kam bean yat apadeng kajing kersan jong sarkar Uba Thomas Pasa ula penpau bakalong ka bae banget bak sarkar kam tip syapang gini kam ti do yong bean ulong bakani kedai namar kejing ti do yong kam de kam kabala banle buri aha ki kamra ki bakendong mereka dega kam kawi ibaro ula benrap de bodo yong belati uhab bancalan pat lengba kitrok ki bahe bat kam dei bak shoot have hakipla bancalan bat ki hab banra apat daga basop-sop nrei la banra ki tang da kitrok kini kitrok ya lengba ki surok ba baki duna ki check gate jeng ki pulet ke bau pat ba rui i bakiyan kalong ke bae ban keno bak sarkar kam tba bat kapau bakini ki kam ki yat bet de jingit reilang bat kitu ke beran jinge dai bak sarkar kani kejing ja ke baja kini lihat sengi kalayo kejing sya penrem naga river okowai bakani kejing penbut nam skade ya kejela Meghalaya wala ke sarkar menta kadang persyang banedai ladir ke batung ya kenhuan bantokit Uba Thomas Pasa ulo keno bakani kadai tangga buat ban buri ya kejing shisha bak sarkar ke yada ya ke kam ti do yong bean halor kejing kran usumbut menteri rangba bagi jaka ti do yong kidai ke penjenjar ban poi Uba Thomas Pasa ulo penpau ya kejing sokendet Baruloong balada kalong kumta kumno kiyo ban kit bat penpoi yau do yong pat cabar kejela. Ula kentui ke sarkar ban cime gejingit klik ke bapura bat ban om no siliang tangye ki bayajan bak sarkar. Ula penpau ru gejing sokya halor ke mining policy jong sarkar MDA ke bau keno bak kepriala tangye ki company bahe ban yo ki license menti do yong ni motion. Bakane ke penbor ki try kendo ki baret ban IT no ki kendo jengki syaki company ki bahe. Ula kentui ke sarkar bagadai ben pentikena ba kamat rekam kadai ben perkat sywa ya urit uria ban ailat uduk usuk ban kamai kaji hak rukom ke badai ba bantela kami kejing ti do yong bean ke bakta ya ki pateng ki banwan thang school ha ko makila khlak kini ki ba ti do yong ka
kadai sakawai pada ka tactician iba pin shisha ba kadoni kene ka jingti be an yu do yang wat hadin shakhang jong ka NGT ru ka ba sulongo bat ka ba kami sirkai kadai ba kini ki illegal mining ki ya hakajing pahara ka jing kershan jong sarkar kalau ka ba ba bangin ngai ban ong ba ka sarkar kam tir sapang katak illegal mining kapol siya kapol lami kita pi kam ti dong yong kam de kam ka bang ila ban le hai kamera iba tundong ibarat bomdan boyo ki kare ke open space mai de kam ban jing ka sarkar ban khang ko ni kide ba kabar pada ka khang shocking ma pi lati udo yo padahal kabar pada ka important part ki transport ri udo yo ti kini ki do yo dong ki ko masyukran thamula no kam dei bangi song hi rumah ngi thep aprangi ra dei na dak kitrok ki ya dei la ki surak ba lemba ki police check gate ha tin ha ki surak bai ba ki i men ki ya ti kalong ka ba ka ba mla ba ngai ka sarkar ko bangim tip ya kan ka jing khai be ai yo do yo bat ka ba sosi pada kalong ba ya kan ni la le be tang kita ki bri ki ba don chinga dei be bat ka sarkar kani ka jing dia hari ni kini sini kalau yo ka landline jong keri India berkawai pi bat ka ba sosi pada ba ka khobor sabar jong jela pada kalau ke sini ba penbut nam pada ke sini bertang na ka dawa jing le jong ka government hi bat hak balong benda hi ka government kandon dia tu ka defense semua kita inquiry kita kiwi kan perusahaan kata tang kalau iwi nong pada ngite ban buri ban perusahaan ban dia dah nak kata kajing ong jong kibobon ba ka government kadon keti hakaban ailat ya kum kini kajing kai ayu doyong bangi ina kaliang jong ka statement jong deputy CM ru hakabai ong ba ke syariat kini ba di doyong ki kam tu ki syariat cekak ki ba khrau ki ba kendong kalau ka ba long surprise ba ki ni ki statement tu kini habakun mo ki la da syariat ba kum no ka trok ayo bakin kumno ki yo ban lut ya udo yo ha turang dak to ban transport ban poi ban siapa pasti dengan tahu ngi expect bakal government kan sim ya ka moral responsibility kalau gani but nang ni sakaman kam dei su ban don jaki jinti bi ai do yo karang ba kan long reti inga ta ka jing petri kam ka kam dei ban long siya khamat kai jaki ba ya jan bal ka sarkar long banti ya ki ba kiwi ban long su banti ba ka mining policy ke government ka onra lapi dei yo do yap lapi dei emotion do dari pe mata yo emotion ka mining policy news government ka plelan be tangi company bahe banti hiap don kana ka caka ka bahe ba kamu kini ki bru ki badan ni par motion ibarat kimyo e ka license banti habakut kini ki barat pada kinle kuno ki hap IT be shakawi company makani company pada kan penlong ka bahe pada kini ki barat berbaro makan yo ati maka pada nak kata daw yung daw yung kasi kadyo kan long ka ba soma ba ladang iya ka kung nga mining policy jong ka jong MD ko benta ngila sutho ba ki por ki barwan tang ki company ki bahe ki bala ban ti yung daw yung nang ni siya kaman but la kan kung ta ba kay kajing ka jing long try kalau ka daw ka siya pada ni compromise no pi magi orang ni bakal kendau hi long try baik uburu simen kam de ka kendau jo government hade ka government ka penbor lembaga dengan mining policy pada ba uburu simen umodon di pare ber uhap IT do saki company ki bahe ke but kanile se kan de ka ba ma ba ku balong sa janti ang lai do katu ka jinge persya ti motion ka star cement kiwi baro ki pai ba ki persya ani ki ti bai yon balik ka government ka facilitate ya kini company ke bah nak bawa ya ki mining policy ke ba de se ki ba hanglat ya ki try muluk ya ki baret ki mariaban ti dari ban main kedai ka facilitate no pada ban IT no sikni ki company ke bah kata kadau kani ka government ka ban penting kana ba kanon ka policy ba ki ban kadai ban pensok sya yo try muluk kumno ba umyo lat ban ti ban kamai kai
na kamlo komta te mut ki jongi khasi ha bakut in shulong ta kinong tongkum jong thoding jong company ke behe jong batela Kajanta National Council JNC galapan pau ba kijing bethai ka kamti do yong bian ka de kijing ja ka ba hetam ha ka history jong ka East Janta Hills bat kala dawa ba umdai ban toket tang ya ka kam khai do yong handai wat halor ka jing rong bian kinong Bangladesh sha East Janta Hills Kajantia National Council lengbau Presiden uba sambor miling do kalapan pau kijing sokya ba kijing subah ka bakrau halo kijingja hagi pardo yong hagatan mensngat thangsko ke distrik East Janta Hills kepala jam menhak santrik urumpang rajar arpundrio Kajantia National Council kalapan pau kijing subah bagane kijingja kamdai tang kijingja rengkhat ndai keseng gadang kijing subah ka bakrau bagane kala bandai kijing tmu bentom borak inlang salang daga bakam bagadon gajing pensngon ki patba baki baboni kinong tray hagani pardo yong kidai ki muslim negeri Bangladesh ulitho bowai unong tray ubadan hagani kajaka ulitho bahagani kasngi ki dan hado santri ki par ki blab thailang ada ki artli ki par mamarjan ki trekam hagabakum gane kapor kajing yak breu kan jendala kambon cibapalat walakum gini kajing jak jaman kapor namar kajing yad Chaprang jogi kambean penban kene kejing thai kede ke bahe tam ha history jong jat benriau ha kathan East Janta Hills Kajantia National Council kalapan pau baginong Bangladesh kide ke jipunwet kejing sok jong kathan chitelam mi namar kata keseng gadawa ba kejing toket kamdai bankut tang ha kakam khayido yong bean rai de mentoket benia aru halo kejing rong bean kinong Bangladesh Shak District East Janta Hills Kasengla dawan ke sarkar jela ban chim ke senjam ke peteng persya ki mender ki basong bean berkentu ke tenat pulet ban pengat agaan gitu ke bedan ketiban wan lam kini gidong tre bean na Bangladesh halo ke jengkai do yong bean ke Jantia National Council ke keno ba ke daw ba ke ba penlong iginong song snong ban le ekani di namar bagaan sarkar ke ba perking palat ilaong ba ke jengti do yong da ke jeng start jong ke science kalong ke balak ban le Tang lada utra jaka udan cispa hektar ke jaka ke bahaya ke belong ke bapela namar keliat ngur kibre ke badan ya ke bakum kene ke jaka kemta ke Jantia National Council ke kentu bigi di bansha ya ke jingle ya ke jingti ya udo yong de kilat science wat ke jaka ki beredru kilong bakane kan penduk no ki kampian bat kan penyok khajna ya ke sarkar bat ya ki Autonomous District Council ke Jantia National Council ke ai Kajing maha mi kita ki beriau ke badie ya kalawai jeng kapateng banwan tang namar kajing mentua shimat bagi penpau kajing saulia masih yang gisam ki mamat ya kene kajing jak bas ngosi tangihi kum ka JNC kum kawai naka sen ka bana po East Janta Hill District haga bayade bat kene kajing ja ke ek bang ikwa ban penpau kalong ba nakawai ka por sa kawai ka por ni snow ba kajing tre do yong hapo thangsko ke de ke balai lan do kata-kata khamtam ha ka baide ba kajing wanra ya kinong tre na kiwai pat kiri la bonong na ka Bangladesh ta kane hi kajing yo lai lan ke jongki ban wanra kinong tre na po Bangladesh khamtam ni suba ba kane ke ek ba jakam de shu ka accident kala don ke ek ba shalendet namarngi ki ba sa apo izantia ka kam ki do yong tre do yong kala de ga wei na ka lat kamai jakpot kajongi ki nong East Janta la ningila banong jong ka Janta hi borok kowe ta kum kini ki jingja ki shajja mo na kowe ko por sha kowe ko por ndre kum kane pa ek ba jamta kalong ka ek ba kham itrim la ningila banong ka ba ompat jujja ta ni kum ka senghi ni sngo ba ka done e shalender namar habang iphai sha kowe ka statement Kabang yeri bawe unong bela jong katu kathai nula kran syaki media ula ong baki don santeli ki pardo yong ki bayajan Hindre don bok baha kata kapor badan kajing bethai arteli ki pardo yong ki sengak terekam Hindre leda kita ki pardo yong ki pentre kajing yap kanang khambun syuk-syuk Tekenehi ke pensubai ngi kum kesen yo lade bakat yo lase bakadon ke shalendet jong kene kajing ja namar ngi haki social media kajing huri-hura hapo Bangladesh bakaladon ro kajing berngam ya om tang ke jela kajong ni hinre ya ka time not isi borok kowe ta ba kajing tip kajong ni ro kidon ki bun ki khar Bangladesh ki batre shato namar menshwa habadon kum kini ki incident nimla ba ngom kam judon namar kajing trade yang hi kam pat long scientific hapo ka time kajong ni
Luning ila banong mentala kan la nudu arja kat saw kala lom no ka illegal. Ta kum kini ki jinja ki jahan re ki shuklat ki we armut kum ka accident case ma ha ka jing bakala ban treban kita andre ke ba jam mentang i ka jing yap kala bon ba ka jing betheru kala ima kala long kum ka bomblas la banong. Tangi kum ka sang ke bang ikwa banong hang ne lemba ka jong phi ki perlok press media ki jong ngi ikwa ngi ba ka sarkar kala thung ya ka judicial inquiry. Taka bang ikwa banong ba kane ka inquiry kam de ban lontang na benta kata ka jing trebe an yo dewyong. Hendring ikwa ru ba ka sarkar kan bu ya ka inquiry halor kane ka jing wan ra ya kinong tre ki bana ka we pat kiri kham tam kum na kiri Bangladesh. Namar kane ka jing bun jong ki khar Bangladesh po kane ka ri ka jongi ka bu ka jing sir ka bakraw ya ka ri ba ka jing ka jongi tang ya ka distrik ka jongi. Tangi kwa ru ba ka sarkar kan pembi ya ke we ka isu ban kendang napang ya kini ki briu ki basa be an kam tam apa ka distrik ka jongi namar ke baja apa kene ka thangsko kala pensiong sir ya ke distrik lene kala pen kedit benriu ya ka jelah borok ka we bat kam tam ngikwa ba ka elekaru kan don ke jing ba khle kam tam ban pet benya ya kini ki kum kini ki jakam kenang ba kini ki briu ki batre ki to ki jaka kinum yo laitlan ban wan ra ya kita kinong train na ki we pat kiri ki balong ki bela ban bu ka jing sir ya ka peteng lene ya ka ri ba ka jat ban riu ka jongi kanu ka jing kendang ya kini ki briu ki ba kila banong ki ba wan sa be an po ka distrik ka jongi kumbang yo i ha ka we ki state kila sedang ban kendra khamtam ya kini ki briu ki ba na ka we pat kiri ta ha ka ba ye de bat kata ka jing ong ka jing tre dewyong ka ba be an namar hoy ni ba ka sarkar kala kaong makala weng no ya kata ka jingkhang yo dewyong kala wanra ya kata ka scientific mining handrai ka ka ba bujung pa de ki pat ba kalong ba menta kata ka scientific mining habang ya apply ya kene ka prospecting license ngin ka banungkong ni de bandon ya ka jaga ka ba 6 hektar ta kene hi ka bujung ya ki we pat ki try jaga nama bun na ki ngimlen ngimong ba umdon ki badon jaga mah Hendra ki don ki badon ya ka jaka ka ba 6 hektar. Hendra banong hi majority hi 30% hi kinong song ki badon ya ki par doyong ki de ki small scale. Tangi na ka we ka por sha ka we ni kum ka JNC ngila pha ka jing thaw sha CM ngila pha ka jing thaw sha ka mining and geology department jong ka sarkar jela badang ha kini ki usne mubaladep ngidang de pha ka jing thaw wat sha do MP jongi bentuklah halau kene ke jingdawa ke jongi kata kalang banwan ra da ka small scale scientific mining namar bangin la ban pendujat ya kene ke jing trebe an ngidon kam ya ka mining ka balong an ka balong scientific nang wakum kini ke jingja ke numja henre mental dang yaj be da ka ka ba ka sarkar jela kala sedang kata kalong ka open cast mining ka bangi haban don kam do 6 hektar ke jaka kalong ka ka ba bujing ya ki pat ba borok Tengikum ka JNC ngisngew ba ka sarkar kala de ban phaikmat sha ka small scale scientific mining. Hoy kene ka jingjah pa tang sko kam shem la penkendit tang ka jerla ka jongi. Henre kala penkendit wat ya kari India hi borok kowe. Abak ngi la yo ileng ba ki press and media. Bawat u prime minister badan buram jongi u Narendra Modi ji. Ula pha ya ka kubor snolem bat ula airu ya ka compensation na ka benta kini ki bala khlat na. Batam tang katar ni iba ki weipat ki union minister jong ka government of India kila pha ya ka khubor ka jing penrem ya ka te ka jing ja handai ka ka message ka bagi kwa ban pha kum ka JNC shakin ne ki nongelam ki jong kham tam jong ka central government kham tam sha u prime minister badan buram jongi ilang bun phai khmat lem tang shakin ne ka jing ja handai bakin phai khmat lem sha ka jing ka bangi kum ka ri bar ka jat ben riung ya tangku Nakawe ka por sa kawe ngila dawa ya ki ang ki baklan ban yada ya ka ribat ka benriu Henry ngana kaliang ka sarkar India kadang snap jar halor ka ne ka jindawa ka jongi khamtam kum ya ka ILP bat ka baar ko lang ka jindawa ka jongi ya ka small scale scientific mining ka bolong kerpang nak benta ka ne ka ka balaja ka ja na ka daw jong dewyong ta khnang ban penimpat sa chisen ya ka ne ka jing tre dewyong ka jongi namar ban ong ban sukhang ya ka jing tre dewyong kalong ka ka bamla ban long namar ka ne kala ya de ba ka jakpo jong ki jong ni hi ki kum ki nong song snong apo is jentia ka jong ka jentia hi borok ka we tengi kwa ru ba ka sarkar India
kanum kut tanga ke jing pha ya ki compensation lene tanga ki khubor ban penrem ban keno ya ke balaja anda ngi kwa ro ki ban thu ya ke solution ban wanra ya kata ke small scale mining kenang makan long ke jing mentoy ya pai ba ya ke jat benrewi bro kawe namar habadan ke jing trade ai ke dan ru ke jing dunong ya ke government namar kidu ya ki tax ne ya ki revenue ke jongki ledangi phai se ke jing du tulap jong ke JHADC ya lese kala bande ka we na kini kidak akadaw ba ka de ka jinglik jong ka revenue le ka leakage of revenue jong ka state ba jong ka district council ni namar ladak ini ka jing trade yong ka ya kum ka an kin sala ban yo ya ka revenue le ne ka tax na ka jing trade yong tanakalian ka jongi ka JNC ka message ni pa sya ka sarkar bah ka bede ba ka inquiry ka de ban long arbenta to we ka de nak benta ki to ki ba trade ai ban kemi ki ba ka we umno ki ne ki briu ki la ban wan ra ki nong train po Bangladesh namar kamlong ka basuk ni kwa baka sarkar kan penlong ka ya ka inquiry ka ba arbenta ba ka balai ni kwa baka state government ba ka government of India hi kan aino ini kum ka jilla Meghalaya da ka small scale scientific mining ki bang yo iban keno ya ka sarkar ru ngimla namar ni ihi baka sarkar ka trista mah ban wan ra ya ki ain ban kala legal ya ka ne ka jing trade yang ban wan ra ka ta ka scientific mining hendre ka don hero ka jing telat ngimra banang baka sarkar ka biang kadang ka jing telat hendre ban ong pat ban kena ino pat kambahan nama kajing trehi habangi ong kajing tre tu mah kebaya shuya tre sop nama kajing tre sop ta ngimla ban ong bakade ke sarkar na pai ba nama kachong kajing shulur jam kitu kinong tre phi nama kum kine kum ka kam deuyong kam de ka kam ke bigi le harus surak le ne hapo shnam pa thau long kum kine ki jaga ki de ki ba chna ai bhana ki shnam ki bangin hap ya ki jat ka ki saw sang kan tangila ban ong kum ka thang skole ngidang ya snow kini katang skotang kini sistem na duna sistem menta mensyua kato kadai kalau ba lausan henrei banong baka jingtolot kadai nak man pawar ngimla banong nomor menta ke jingtre syaki jaka ki bak ki polis ki dangla banyo ikam dong henrei kum syaki ki lau ba lausan pat kala banong kadai ke jing bam la perkhat ke jong ki henrei tang dan bala ja kum kini ki jingja ke pau perthain nak ke pin namar menta banong ke jingmi jong ki kelimo namar don auction coal auction ma bala auction da coal India henre kat kum ke bapau shabar ki ong ila kendu ya ki SP ki DC bang bersang ban tipinya sepang kene ki ong makene ki doyong ki baya ki de kitu ki auction namar da pipet dang mana kene ru udang sa silap tam ne auction coal jong coal India tapi directly ki baya ja surok ki de ki ba ti da ki par ki balong illegal ngimla ban namar wat auction ro kidang pun ki ma auction jong coal India ke ban sa jong CIR long ngimla ban len ba kadon ka jing kristing ka bede kene ka bamenta ken namar haswa ba kene kan jala artli ki video ki la lik balong ba kene thang sto hande na ka board district kim shim khia ka ek ba jia menta hakini kisni ka de ka ngila ban ong ba ka de ka jing shim sting hidung man kena dan kong hi kide ki board district hi namar kide ka kamram ka jongki ya la se ki board ki bahalor ki la ai ka order re ki ba kongsani kide gitu ki ba tre feel ki ba de ban pe ka kam Katana tourism hakaski balang jong katayo kala penlong ya kejinga lang ha ke hotel Polo Orchid Tura ha ke baka sarkar jala kala IT ya ke jaka hatura sya ke Intercontinental Hotels Group IHG bantai ya ke 5-star hotel ha ke jinglut jingsap ke bankon sya ke shispa lai poklur tengka ha ke ni ke jinga lang ban IT ya ke jaka hatura sya ke Intercontinental Hotels Group IHG lawan menishim betalang do menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma menteri katnat jungokai pertai kejelau Timothy Dishira menteri katnat PHE bat housing Umar Kuis and Marak nangta Gautam Tyagi bom ikmat ka IHG deputy commissioner ke district West Garo Hills Vibhor Agarwal bat kiwe Konrad Kongkal Sangma ulong bakarai bentau ka 5-star hotel Hatura kapeni ke jingi jingai jung kejelah ke ban kenti ka yo kokot bat bon kempoi perkat bakatura kan yo ya ka 5-star hotel ulang ba ka 5-star hotel kamdai tangga jaga sa ga baremdor kadai ke engine jaga yo kokot ha ka bakan wanra iki jingelang kinong jungo kai ki jingelang jong sarkar ba ki jingelang jong company bat kani kan yarap ke yo kokot hakathan menteri rangba ulapan menaru bantai ya ka homestay kam games village na ga bentangan national games arajar arpunyo Barapok jong nega skim ginong yo jong mentoy kini opdiang nyopo ng shispa ke subsidi bantai gi homestay ke belapon wonder kum gi sports
hostel kat kum ga games guidelines kat hadian beradab kini kejing yakop kini yok jumentoy kini yok ban penyak jauh kini kejing tai ulong ba kini kesenjam kan chimkhia ban pen biang ya kejing duna ki jaga sa hatura jawai ha kapor ba penlong ya kejing lakai rengkat ba kejing plela ki nong sengkam ban la ba kin kamai kaji myself at that very moment that if there's only one chance that I'm getting to make this decision, it's going to be a 5-star hotel, come what may. And that is the reason why we had to work the whole numbers again and float the tender again. And here we are today to work with the Holiday Inn, the Intercontinental Group, to hand over the papers to have a 5-star hotel right here in Tura and in the first one in Karo Hills. So it's a great moment for us, and I really would like to congratulate the tourism department, our tourism minister, and all the other officials who have made this a possibility. Second, what does a 5-star hotel do? And a lot of people who may be critics of the government may say that we have so many other things to do, but government is building 5-star. I know there will be many people talking like that. They have the right. I have no problem with them thinking in that line. But just to share with all of you, development is not taking forward just one sector. Development is a process that builds up the entire ecosystem. Our team, and there were a lot of people who said, sir, should we take it step at a time? Why don't we start with a 4-star hotel? And just to share with some of you what it means, there's a huge difference between 4-star and 5-star. Though it's only 1-star difference, but the size of the room is different. Different facilities that come into the hotel are different. The different kind of inside the designs that are done, which require certain services to be given, are very different. And hence, once you say 5-star, it is a completely new chapter. And hence the investments goes up. This is almost a 130 crore project. And therefore, when this important decision came in front of me, that whether we will go for a 4-star because it is more viable as of now, or whether we'll go for a 5-star which may require more investment, and we don't know whether the market and the ecosystem is ready or not. And I can share with you that that moment that decision was made, I didn't have any doubt in my mind. Not because I'm the local MLA of this location, and not because I have grown up in some sense in and around this area. My house is not very far from here. But overall, I felt that we will be maybe 5 years or 10 years later, this decision will come in front of us again, whether we will go 5-star or not.
Habang inya peteng biang iki kubor sa sising ngin pen mau yaki mat bakong san jong ka kubor man ta katayo. Keu syakalai puwai ngut ki bayap nakajing betay hakapadal yong hais Janja Hills. Terting kami Megalia High Court yaki borseng syar bat hep pulit halo kajing betay ka parti daw yong bian. Kesorkar kan thung yaka komisyon ban tokit halo kajing ja hatang sko kular ban penduk sendon yaka kambian. Syat kesorkar NPP BJP ya upat ba halo dowyong keno oba Vincent Pala. Klat urang ba hatchen bahab da kejib syariat kebajaliw hamakoi bari. Penlong mock drill ha umroy airport bat EPIP ban pen baki ujumai ba pra point R magnitude. IT kesorkar ya kejaka ha ke IHG bantai ya ke 5-star hotel hatura. Bat sedang ke USTM ya ke AIU East Zone Inter-University Handball Tournament Shimbenta hadu sanpul tuli ke skul ba. Kasamla sinibi singkli kalawan raknam ya ke ribet ya ke jela Megalia dah ke bayok kur artli kita kemarnong ha ke World Arm Wrestling and Para Arm Wrestling Cup Arajar Arpon Rio ke Belalong Hatashken Uzbekistan. Kena kesamla kala syapidang burom haka ribhoi women organization haba kalawan pa syala ke jong ke jela hakala sing ublay jong katayo. Kasamla senibi singkli ke bandar distrik ribhoi. Kalawan ra akan nam tangnya ke jela Meghalaya raya ke riru berokawai. Haka bakala kur artli kita kemarnong haka lumpung ilakai World Arm Wrestling and Para Arm Wrestling Cup Arajar Arpon Rio. Kebalong ha Tashkent Uzbekistan naduk kalai puai trik kula lengkot aduk kenyau trik urempang Arajar Arpon Rio. Laban kedauhang ni bakasamla sinibi singkli kala syajit hukum ka kapten ke benta mendalam ya ke kenhuan jongki kentai ke bekon ya ke arm wrestling hak ne ke lumpung ilakai. Nalor ki artli kita kemarnong balai okor ha ka senior women ha ka jengkia ban ropo kilo ka senibi singkli kala koru ya kanam kom ka female player of the year ka beli itu ke pro panja league kelempung ya kun keti ke bahe tam hari India ke bakreng kilong ya kun ke bakan sai na kalengkari hadin ke jengwan pain Uzbekistan na pedang buram ya ke samla senibi singkli lagi nong ilam ka ribhoi women organization dalam kemat ikong Mary June singkli di presiden dalam bagi dekat barkino yang lam ke HNYF Sports Cell jang Northern Region ha ke jeng don lam uba berbor kongbe Sports Secretary bat kiwe habakran ni ginong to kubor ke samla sini bi singkli ke lapan pawe ke jeng keman ke bakrau banla ban yakun ha ke ni ke lumpung arm wrestling ke bahe bagino yakun ki ban kaleng kiri Bada gejing trish tom ba jinglan ladia da kebapunan kamhok di kilat jikai ilayo ke lat banet kilan met Mizoram. Bad illa aru bani okor kini ki atli kita kemarnong. Layo tu aru bawa lai lama shibun gejing e kam tam ha ke bede ba gejing lut nama gejing kim jeng kopor ban le ishim bentaj Uzbekistan. Ndre mshim lakan ran dian bala trish tom man la ban wan ra ekanam ke buram ya ke jela badi kerihi berokawai. Kaban kong hingai ngu yo bri try kenrat bola dan kar kene kecing identiti kecongan. Ko ngati bakan de kecing identiti kamlong ke basuk. Sebun kecing lah kaliang ka training, ha kaliang ka financial problem. Kum juru ba kawai banga yo jimti banga la selek nam ta ban de ta kawan kalong samti ni la kamstem biga por na karang on tabi pati biano no kan tem yo pancing erap nang no ru. Breaker pang ya samla jonga ba ila erap plus sport ka financial problem sakit no kini kira ila erap sibun. Lai ku beliru ia coach jonga ia Alanson Barberniang but Benjamin macam asyik training but Alanson Barberniang ada tu ban upgrade ia lade di training sambil orang but Benjamin ya lai ku beliru ia piki women organization jong keribu hai ban update kurang subha presiden tu beri nak kepada ia firu ka pai ngati ba mentah kam Bangalara mentang ni bedal di reu gole ta bangadon hi kita katang ba sisin kasi ngam ongre mentang kasi ni la syai bangan ratang ba sisin kasi hi kan sarak hi gold medal dengan katpadu ya ki kun samla ban bakiru kin long bakin pensap ya kasap ka pong ka bakidon lah kano kaliang dade ka kam sport ne ha ka kam ki kuwe ki de ki talent bakin penkam hai ki Women Organization of Ribhoi District
kad nu ngidap da kajing so komen bang ui bagi kun samla jong kadong bat katem ri boy ki jong ni mo kila nang pau bat kila nang kiu shaprang hek baro kiliang ten ri man tagas ngi na kiliang jong ni pen pau shi shai kajing so komen ka bakrau ha ka bai ui ni ki kun samla jong katem ri boy ka bai i jong ni i kong senebi lingdo ila wanra ya kanam ka burom ha ka bai senebi singkili ha ka bai ila wanra ya kanam ka burom jong kari boy district jong ni bat pumju ya ka state Meghalaya ka bai ki jong ni bat ya kari India hi baro ka wi ngiras ko sarong shisha ban yu i bagi kun samlai jong ni kum i kong senebi ila long i captain jong tani ka world cup 2026 ka pamenta ha ka jing yakun arm wrestling ka ba mai idang shuan pai men tagas ni tina kaliang jong ka wad hang ni ngim do ni ai ban ai ri ni ai ka jing ku ku do ka jing kit bak yang i ba inang kiu shu shu shaprang ha ka kam ka ba mai i don bat kum ju ba inang la ba ne rap iki bobon ki khon samla jong ka them ri boy ka ba i jong i lak pa da ka jing ten len ti ki jong i ngim ap tian ba ki babon ki khon samla to ka them ri boy jong i ki dang yo ban ya sha ka ne len ti ka ba mai ian bat kum ju ha ka ba ya dei bat ni kerman ba ka nom ko dang ka ni Ray na kaliang ko jung ingin na ay na kajingkit buk kiriang kabakram shisha kabana kaliang ko jung inyo shisha banlong kum ka top jo ka partay hi baro ka way Banyale ban kenteu ya kajingele kai handball hakathan chetela mingi kari hagaseba ajong katayo ka University of Science and Technology Meghalaya USTM kala play perdaya ka AIU East Zone Inter University Handball Tournament arajar arpon rio kabala penlong haga sport center jongkenik school ba kabadon Haribhoi district Kumshi bentaban kenteu ki kamela kai handball kamtaman wanra ag jingki tau Badman penetli samla pulia jengki skol ba hak taj telam ini. Hakish potrek urampang arhajar arpon rio ka skol ba University of Science and Technology Meghalaya USTM kala play perdaya ka AIU East Zone Inter University Handball Tournament hak sports center jengki skol ba USTM. Yakni kelumpung elakai handball jengki skol ba ala penlong ru lengbag Association of Indian University East Zone. Hagabasan potli school ba nakalang jela katan stilam mini kilawan banishim benta balapya ahaki nyup santli kikenhon Hagas ngibla sedang ya kani gelumpung elakai lasaki gejeng kon hapdeng ka Berhampur University Odisha bat ka Benares Hindu University Lapli perdai kani gelumpung elakai do ba Wailat Miki Shila Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs ka Jela Meghalaya Komukongsan hagajing sakilang ru do MDC Kaki HDC uba Matthew Makdo Urang elakai bapau na Asam una Ryan Bhuyan uba Bobby L Nongbet uba de District Sports Officer ke District Ribhoi lembat kiwe-kiwe Yakaliang ba Wailat Miki Shila haba kadane kene ngi ula ai kejingero ekskol ba USTM kebala pediang ban penlong yakani kelumpung elakai jong gi skol ba katan stelam ni kum kawai kerensan ban kentio yakani kejing elakai Uba Wailat Miki Shila ulong baka kamel akai sport kamdai tanggarensan jong ka jingkamai jakpo andai gadai ru kerensan jong ka kakya bat ulakit bokit riang ya baro bagi nelek bah kan kelumpung yelak kai Ulitu ru bagi sorkar Jela Meghalaya mentakalarai ban aikam sorkar klaim kanu ka kendon ya kinu kirang ni kita yelak kai ke bekurta kemai kerensan yelak kai sport national level kumta ula aiman siam bagi samlai yelak kai ke Jela bagian trishidom bat IT met ban mensiam hak kamel yelak kai sport I think I'm very thankful to the All India University for giving us this opportunity to host this very important event here in USTM. And at the same time, I'm very thankful to our Vice Chancellor for accepting it. And as you can see, the arrangement is very beautiful arrangement. And I'm confident that this kind of opportunity will open a platform for our young athletes who really have the potential to showcase their talent. And definitely it will help them to grow, as not only in academic but also in sports.
Te para lok baro da kitu ki kubor ngila poi se ka bakut jong ka tup kubor jong ni menta ka tayo ngin se syam yang bat pi la syam tayo kublai ship